Murigo bichia mubunge wa kaunti ya Meru Joel Murero na ugete kura Aritwa bainge baraba umetenje tuguchumba bedirete baikuruka KCP mwaka mudhiru aramu ankira nende bedirete baitedera kiarito NKURUKI amana ile 65 wita CUKURU mwanya cha secondary nendo bichie NAKUROMBA dirikari choyelena nena kinyama county and we na kinyao kanisa utonyera gutigira Aritwa bonde kana na bonde ibakuda bagita form 1 KURUKI nerete ACIARI BETIKIRIE CUKURU yarane indiana boba kedira bagita ndo bakarambu KAILEMIA ndene ya Meru County iwakikisha ana bonde ba GWITA school. Ni migambo ya Joeri Murerora ni murungamiri wa OBISI ya mubunge wekuru wa Jamiru Elizabeth KAILEMIA akiuga wendi ba mubunge ojo ni ana bonde barabara ageretwe kirasika binana mwanka mudhiru GWITA secondary arakuga mwanka juju OBISI yao ni gwete mbaru ana NKURUKI ya magana jarija 65 GWITA secondary barabara irete BC ya form 1 mwanka form 4 baumetenja iteguchumba na NKURUKI akiuga na bane baingite monwaja kaunti ya Meru kuithira bategete mubunge wa mwekuru wake na ndeba kiromba bunge bange bathirikari nene na kinyatongeria bathirikari cha matura antuba wendi wego amwe na kinya makanisa gutonyera gatigati kenda gutigira omwana wonde akugwata kithomo maturene itumbete kujukia ana 265 ba form 1 baria tuthiurunkire tukigita home visits na tuomba kuona ni ana very needy withiuruka itwejete kuria ciana baba ingi sana bara bakurukite na bara batikomba go secure form 1 placement ndene Meru County kando na ba ofisi yetu baria honorable Karambu KAILEMIA mbete otethia I'm making an appeal kiri our Meru County government, kiri our national government, kiri other relevant agencies, kiri well wishers, bombe ku come on board. Kenda to make sure anaba bonde iroto biao bitera ula na bakumba go secure from one placement na bakwenda na kidhombo kyao. NKURUKI MURERWA mbale awekere ACIARI na baraba umetenja ijite guchumba ni bethere bagitekiria kuthomera kana kuthomithirwa mwana kuringana na wendi boro kwenda kubatetheria bakiuga to mwanka mwanete skuru ya reti nuntu itu kuona na baiba kurukite kwa wingi na baraba ingi beti skuru njega na chakuraja batu atukomba kwa just twina skuru indongi mono ndene Meru twetikirie tuli ACIARI tuli Aritwa tuone kinya kio togia tugiukinyanira kiri skuru iri around us and especially this school nontu afadhiri ba kana bala bakuyukiana ba no bale mwingarama inyingirira mwana kwithiretete skuru akuraja kwou twetikanirie ni na tumbe kwa just ari ukonera kanya within Meru County tugaikiana nontu mwana witete kuthoma te skuru itete kuthoma kwou nini kinyoge ta skuru ya gwi kioto gyaku uri na determination knows no barrier no igakinyanira ni migambo era Murerwa ditete kugwatanite na bamwe babisa OBISI yao GWITA maturene mwanyere ntuko yao ya muthia kujukia twana tumitenje iteguchumba gechigombu ka central imenti wandine ya both Gosi West na central wa mwana Kiago mucokeria nkatho ontunya bakunjukia Murungu amutharime nkuga ibwega kiribwe bwamenya boya bunjukiria kana kaka asante sana. I promise when I go to school I will always post excellent results. Kumage shigombu ka central imenti nke report rantito shawero Aritwa ni mutuge kare